imbere y'uko tubwirwa dukoze twagomba usenge ariko mwese turabahaye ikaze umuntu wese muri iki kibanza abereye ku bakozi b'Imana kugira ngo ahantu tuzohakorere neza kuko tubanza kwiragiza Imana tukayishimira ibyo yakoresheje abakozi bayo ishengero tukabisabamo ize igerera ahantu kandi ahantu tuhirukane imizimu abantu batera uwo bashizeho tutazi abantu bitera tutabizi yoba yaje umupfumu yoba yashiraho ibintu yoba yashiraho ibintu byinshi ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo aho abantu b'Imana bazobandagaza ikirere Imana izobigirira amen. None rero reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana turabahaye ikaze mwumve umugisha w'Imana. Tubahaye ikaze kandi mbere data umugeretse umwumvire yavuye kubera muri Amerika nawe nyine mwumve umugisha w'Imana. We kuba wakuye akabona nawe wakubona nawe yakubona. Mbega abakozi b'Imana bose bari mu mushyitsi wacu turabahaye ikaze. Tugomba rero tunyarutse dusome igitabo cya mbere cy'Abami dusome igice cya 8 umurongo wa 12 tuhasome amagambo y'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8 umurongo wa 12. Sabe
kandi nawe data twese uragiye mu ijuru turongera kugushima ko imikorere yawe ari nziza urugendo rw'ijuru ruzimura ruzaba gukoranira mu ngufu turangura imigambi tubituma muri ijuru dutanga amashimwe kuko ari imikorere kuri uno musozi turagushima ko twagurinda urugamba rw'imikorere y'izina ryawe turagushima ko dutera umutima wawe tulisabye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu.